Confederation of Khasi, Jaintia and Garo People FKJGP, Jaintia Hills but Khasi Student Union KSU Jaintia Hills, minta kasi kilalit penyakandu yo Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District ba BS Solia, halor ka jingmi jong ka jingkran yasuk jong ki Artali ki Board District, kata ka West Jaintia Hills District but ka Karbi Anglong Autonomous Council KACC, hadian ka jingmi huri-hura hapdeng ki Archat Benrio, kata ki Penar bat ki Karbi. Hadian ka jingya kendo yo DC menta kasi ka khatway tarik na kaliang u president ka FKJGP ubadai ru wahe shnong ka namdong ma DSwar ha ka jingkran hakilat pathai kubor ulo ang bahakini kita yo wala dep kipat ba khaput kidang don hapdeng ka jing e panlit rap lit riang shakiling khatre jongki kum ka seng kalapan kan ma ho DC ha ka bayadai bat ka jingya lang yakran yasuk kala dep long ha ka ar phulai tarik u march ar hajar ar phulai hapdeng ki art district ka ba kontup nadu ki border magistrate kinong yalam shnong bat kinong dalam seng balang kumju. FKJP bat KSU ilawan ban kendo yo DC halor ka jinge joginang sosnong jok ka sinong kanuli namara kani teo godep din mingil I baka jing songsuk ne ka jing jenjar jok to ginang sosnong kanuli ta barang slam barang jur ta kada unigi liang jogin asem baka sinong kanuli gila polong yo meeting sinong kanuli ta liang jong ka sinong kanuli gila itu yingi ba idap subung sih, maradu mentah, meni keladai keporet, kena kalian kanuli kimpuyo suban leriang seki petor kelengka kejongki, kamar negara ini lo bisa pendik lagi nong karbi sabe, mentah kalian kanuli itu mentah tuyo suban lereng, kata kedau mentah kesini kalian jongi asem, bila ni bani kendu yau Deputy Commissioner jong West Jaintia Hills, akan follow leban pun kenal ya. Halor ketua peace committee ke bagi long hak art politik benai match jong newsroom kidon ke peace committee bala pelong ha stik than border rekat nakaliang jong ki border magistrate jong art ligi district at kunju bat kirang pak snong jong ketiga than naboro art district andrei mentah ban nadu ketua benai match bat adu mentah ngimpat I dak ba kini ke peace committee kan manra ina jing chong sai ndai kini ke peace committee ke pelong li ko kandak ka kini ke district ka susah man ndai ka jing jenjar bat ka jing safar jong kinong song kamtam kinong kanuli bakila hab ban lai riang strategi jeka kimyo so ban lai riang kana kata kada minta ke sini ngilang jong ni asen ni kendo yo DC ha ban penken mau ul ni bagin pan cintip no kai ba kani peace committee jong kini ar district kilale halor kani ka halor kani ka peace committee mon kalian cukupan baitu ingi ba kalian tukat ula pasang banyak keren bat ki DC jong ka Karbi Anglong bat ki bor jong Karbi Anglong kanang bakin sya ban riang bat mentaro ula kular ingi ba unsum simkia ban wat jintip halor gede je jong kan ini ada kalian cukup ula kular ba ban khot kongin sia ka snong kanuli da kecia ba kwa ban le riang da kalian cukup ula kular ban wat kila ti khnang makin yo ban le riang nomor pertama di bulan Julai kala janpo ke por ba kan kut no por riang mo terladai dengan mio iban le riang mentau nai kemud kinong kanuli kelaput.